Yang carekan pengantin netis besok dari kita ingin ngopi cenah geus. Tangian aing mah kurang ngecan beres ngopi teh. Ya panganten ya. Aduh, ini ganteng ya. Dia tuh melaung heung. Cenah geus ngopi aduh ya. Ngopi kawan datang. Red. Nah, tinggal ini kacep deh. Manggun kun gitu. Manggun kun ya. Ya, sip. Si Aliando onye gel cek biasa naga sok sorangan ka dia teh. Nah, yang dia abring-abring. Allahumma sholli wa sallim wa barik Bagaimana perasaan Anda ini berada di titik nol Indonesia? Dan saat ini yang sebelah ini dingin, sebelah ini kesorot matahari. Pengantin pemegat kali rombongan Sumangga di Hatulanan. Karunya tuh nyong manggul kasur. Asup woy. Tahan alas, kenap. Tahan. Tos.
Sungkem. Tahan. Tahan sekerap sungkem nak. Tahan. 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 Tos. Tos. Ya. Kadia ke Bapak. Tos. Kawis kadede terkaheman jasmana jalan berdua sama pada selikin banglik antara bilang dan kumbang dengan semangat yang lonai bahwa sadayana para tamu kali rombongan sebagai macam lain layan lagi biasa menempati tempat anu para sayo bikin salin lagi sungguh dengan terkenuan Gamah Kota Project anu parantos nyambut kesungkinan para tamu kali rombongan budaya Sunda. Mahkota Project atuh. Mahkota Project, yes. Mahkota Project. Yes, oh iya. Mun dia mah lain. Manggun-gun, yes. Dibantu ku panitia. Sip. Tangga dasar. Oke, sambil ngantos insya Allah ayah persembahan kita sambil ngantos iya para tamu kondusif calikna layan calik anu luasana lihat ke kamera lagi, lihat ke senyum. 1, 2, 3. Iya, sip. Ya. Sip. Wa min ayatihi al-khalaqalakum. alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq. Khalaqalakum min anfusikum azwajal halillah wa anka halillah faqad istahaqqa wilayatallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah. Wa atubu ilaihi. Innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadaril khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wajawidu alam. Tenang. Tuhan, kaulah kanjeng, anak terus kaulah, watan, imawat, suka, itikah wanjir, kalayan, emas kawin, emas 25 gram, dibayar. Terima nikah ke putri Bapak Nuwas dengan Imawar, kalawan yang emas kawin, kembang rupiah emas 25 gram dibayar kontan. Amin.
barakallahu lak wa barakallahu Allahumma alqina Bojo kapun bojo Kumajang di abdi sakumajang ti Dina abdi akad nikah. dina akad nikah Kalian abdi kalayan abdi Gagaduhan sametan gagaduhan sametan Kapun bojo kapun bojo Anu mangrupikeun anu mangrupikeun mas kawin Ini nampi abdi Karena pamayar mas kawin Dicaro di abdi Sekedap. Siap simpen lah neng. Nah. Sungkem kak, sungkem lah kak. Sungkem lah tahan sekedap 1, 2, 3. Kecup kening nak. Kening tahan. Tahan 1, 2, 3.